Dragi prijatelji pokreta MOBE i zemlje i rasejanja, evo nalazimo se na ulicama 13 časova i 45 minuta. Prema mojoj proceni u kišnom Beogradu, u ovom delu gde su se spojili kod Ušća, oni koji su došli iz starog dela grada i ovi koji su došli sa novobeogradske i zemunske strane, po mojoj nekoj proceni, ovako gledajući sve to, vidjet ćemo šta će ostali da kažu, da je sigurno jedno 200-250 hiljada ljudi koji sada kreću u pravcu blokova, u obilazak, i ono što mogu da kažem da je sve proteklo jako mirno, dostojanstveno. Ta tišina od 15 minuta je stvarno dostojanstvena, na koji način to sve građani prihvataju, i ovo je sada još jedna u nizu akcija koji su studenti uspeli da izvedu toliki broj ljudi, ali evo moje mišljenje da moraju zahtevi da postanu politički i da se ova energija, probuđena energija naroda, nikako ne sme da zloupotrebi, ne naročito ka onima koji iz prikrajka vrebaju, čekaju da se nametnu. Zato ta izvornost pokreta studentskog treba da ostanu na principima direktne demokratije, na svem ono što pokret MOBA se zalaže za najmanje lidera, jedne dobre organizacije, ali ono što sada prema mome mišljenju nedostaje ovom pokretu studenta, jednom velikom društvenom pokretu koji je posljednja odbrana spasa države i naroda, nedostaje znači konkretni politički zahtevi, jer ovi zahtevi oko toga da se u institucije rade svoj posao, to jednostavno sa ovakvim odnarođenim tiranskim, terorističkim, jednim bahatim i bezobraznim režimom je apsolutno nemoguće, tako da evo sada koristim i ovu priliku, pozdravljajući sve one koji gledaju TV MOBU, da iskažem da našu želju da se proširi taj front u borbi za slobodu Srbije i redosled poteza. Mi smo to iznosili na preskonferenciji i na pismima, nastupima svih naših saboraca iz pokreta MOBE. Znači, redosled poteza mora da bude da se sada ova energija usmeri ka ultimatumu, a ultimatum je znači ostavka lažnog predsjednika države, lažne vlade i lažnog parlamenta, odnosno skupštine, odnosno poslanika u toj skupštini. Oni moraju da podnesu ostavku. Da bi podneli ostavku, znači mora ovaj broj ljudi, 250-300 hiljada ljudi u Beogradu, da stane na 3 ključna mesta. To je znači Zmijarnik, ajde da upotrebim taj termin koga Žunić upotrebljava, znači na Zmijarnik, Narodna skupština i vlada. Tu treba tih 300.000 ljudi da se ulogoruje i da se da ultimatum 48 sati kako bi se primorali oni koji su uništili Srbiju da daju ostavke. U tih 48 sati mora da se odvija jedinstven demokratski život na ulici, jer ulica je ostala kao jedini demokratski instrument za iskazivanje volje građana, i tu treba da se organizuju tribine, da ljudi govore, da se organizuju narodne kuhinje i da 48 sati ne odlazi se sa ulice, da u Beogradu, a tako isto u svim gradovima Srbije, svako u svom gradu da organizuje i nema potrebe onda dolazak nikakav u Beograd, i da se u tih 48 sati vrši izbor prelazne vlade stručnjaka. Ponavljam i ovom prilikom da je ključno izbor prelazne vlade stručnjaka, znači ne kako se zalažu malograđaneri, a i određeni salonsko-slavski Srbi, estradne patriote, da se formira prelazna vlada političara iz vlasti i opozicije. To je apsolutno neprihvatljivo, jer je to jedna nova prevara koja će ovu probuđenu energiju naroda ponovo da dovede do toga da ostane isti politički nakaradni sistem. Suština svih ovih protesta jeste da rešimo
glavni problem u društvu, a glavni problem u društvu je pogrešan politički sistem. Taj sistem predstavničke parlamentarne demokratije je propao i njega mora da zameni novi sistem koga pokret MOBA nudi kao direktna demokratija i meritokratija ili vladavina stručnjaka. Otuda smatram i koristim ovo javljanje sa ulice da podržimo sve one koji zagovaraju prelaznu vladu stručnjaka, koju će izabrati građani i glasati za nju građani u protestu i građani u iz rasejanja. Ako je danas bilo 250.000 ljudi u protestu, znači Beograd može sigurno da izvede do 500.000 ljudi, i ako isto toliko izvede se ljudi u ostalim gradovima Srbije, plus naš narod iz rasejanja, mi možemo između 1,5 miliona i 2 miliona ljudi da glasa preko mobilnih telefona, direktno da glasa podizanjem ruku, glasanjem preko papira i različiti oblici direktne demokratije glasanja, da glasa za prelaznu vladu stručnjaka. Oko 2 miliona ljudi može da glasa i na taj način ti ljudi koji budu izabrani, oni dobijaju zadatak da u 12 meseci pripreme prve slobodne izbore, poštene, fair izbore, znači koji od 1918. godine. To je sama suština zbog čega treba prelazna vlada stručnjaka koja će ići ka tome, znači da se promeni politički sistem i da se organizuju izbori. U tih 48 sati, znači izvršilo bi se to glasanje i sačekalo bi se na ulicama da podnese svi gore ultimatum naterane da podnesu ostavku. Ukoliko oni to ne urade, a neće da urade, tada stupa generalni štrajk. Zato mislim da ovo danas generalni štrajk, ajde neka to bude, ako mogu tako da kažem, znači uvertira za pravi generalni štrajk koji mora da traje 24 sata neprekidno i da će čitava Srbija da stane. Znači Srbija mora da stane da bi se spasila i pokrenula. I generalni štrajk je najjače oružje i najjače oruđe koje može da dovede do sloma tog totalitarnog političkog sistema. Nakon tih 24 sata garantovano, znači ta vlast odlazi na smetište istorije, prelazna vlada ulazi u institucije i prelazna vlada od istog trenutka, znači počinje da radi onaj posao koji smo izneli u programu za spas Srbije. Pokret MOBA ide ispred događaja i iznosi šta treba da se radi, a to broj 1, znači mora da raščisti teren, znači mora da se pohapsi od predsjednika države, predsjednika skupštine, premijera i svih ovih koji su učestvovali u ovome zločinu koji se dešavao u posljednje vreme. Znači oni svi moraju da budu pohapšeni i nekoliko hiljada ljudi koji su učestvovali u svemu tome za početak, i onda znači jedna grupacija koja će biti predvođena novim tužiocima, novim sudijama, novom policijom i novim financijskim stručnjacima. Oni će se baviti o zakonom o lustraciji, zakonom o poreklu kapitala i zakonom o konfiskaciji imovine koja je stečena na monopolu političkih privilegija. Znači to je ono što mora da radi jedna grupacija. Druga grupacija mora da pravi uštede u državi i da dovede do stanja da prestane zaduživanje i da građani znaju kakva je prava situacija financijska u Srbiji i da se pokreće proizvodnja, da se pokreće zaposlenost i da se socijalno obezbede oni koji su najugroženiji i da se obezbede plate i penzije jednom domaćinskom, odgovornom, efikasnom ekonomskom politikom, jer ukoliko ova vlast ostane, evo ona je, znači da juče je zadužila novih 1 milijardu evra u dinarima sa kamatom od 5,25, znači jednostavno ne mogu više iz inostranstva da dobijaju kredite, sad dobijaju ovde u dinarima, reketirajući kompanije koje su pod njihovom kontrolom i na taj način gledaju da namaknu budžet koji je u minusu. Ono što je zadatak prelazne vlade stručnjaka, znači jeste 6 tačaka. Znači novi izborni zakon, zatim novi izborni proces, se odredi kako će se to odvijati, sloboda medija odmah da se
od iste te večeri kada prelazna vlada stručnjaka preuzme upravljanje državom, od iste večeri, znači oslobodit će se RTS-a, nacionalizovat će se Pink, Happy i svi oni koji su služili tom totalitarnom veleizdajničkom uzurpatorskom režimu, zatim će se birački spiskovi mora da se srede, zatim da se zabrani dalje iz budžeta finansiranje stranaka, to odmah nastaje jer to nije u redu da poreski obveznici finansiraju stranke i posljednje znači da se državne funkcioneri ne mogu više da učestvuju u izbornim kampanjama i na taj način da zloupotrebljavaju državnu funkciju. U tih 12 mjeseci očistio bi se teren i onda bi se na način kako se to radi u demokratskim društvima, znači održali prvi slobodni, pošteni izbori. To je plan. Za sada ja ne vidim da studenti idu ka toj realizaciji, možda je to deo neke njihove taktike, ali ja smatram da oni moraju da prošire zahteve kao ultimatumu i moraju da prošire front. Jedan od načina može da bude da studenti moraju da budu ti koji će kontrolisati da ne dođe i prelaznu vladu stručnjaka, da ne dođe do toga da se ovakva energija naroda na ulici uništi i ovo je jedan veliký istorijski zadatak i smatram da studenti treba da pozovu sva ostala udruženja. Dobro je to što se spojili sa Kolubarom, sa radnicima EPS-a, tako treba i sa svim ostalim i da se napravi sada jedinstveni front za sistemsku promjenu politike u Srbiji. To je ono što je zahtev ovoga vremena. Pokret MOB-a ide ispred događaja. Radujemo se što su studenti prihvatili niz mera koje je MOB-a predložila, znači od toga da nema lidera, da se dogovaraju konsenzusom, da ne dozvoljavaju lažnoj opoziciji da se nametne, da se jednostavno ograničava vreme, da se ne gubi u silnim šetnjama, ali mislim da sada to vreme ističe i da je potrebno sada ići korak dalje ka realizaciji ove istorijske obaveze. Za sve vas koji danas niste bili na ulicama, ste bili sprečani, za sve vas koji ste u rasejanju, pokret MOB-a podržava proteste studenata i smatramo da je ovo danas bilo zaista veličanstveno, da je stvorena kritična masa i nadamo se da će u narednim danima i narednim nedeljama da se prihvate i ovi zahtevi oko ultimatuma i oko formiranja prelazne vlade stručnjaka kako bi se uradilo što pre ono što je naša istorijska obaveza, jer evo da smo ga smenili prošle nedelje on se ne bi zadužio novih milijardu, jer su oni kao narkomani koji će do kraja da se zadužuju i uništavaju Srbiju. Pozdravljam sa ulice sve pristalice pokreta MOB-e, sve one simpatizere, sve ljude naše rasejanju i radujemo se da će se već od ponedeljka na Svetog Savu nastaviti dalje protesti. Pratite šta radi pokret MOB-a, šta predlaže i gledajte TV MOB-u.